Ja sam Tomislav Dozet, jedan od direktora u firmi Altom. Firma Altom je osnovana 1993. godine, dakle postoji sada već 30 godina. Počeli smo se bavimo proizvodnjom mašina i raznih uređaja vezanih za proizvodnju papira, obradu drveta i tako dalje, ali od 1999. godine se bavimo proizvodnjom samolepljivih traka i danas je to osnovna delatnost. Što se tiče proizvodnje samolepljivih traka, 80% otprilike je izvoz u Europsku uniju i to radimo preko naših firmi koje posluju u Hrvatskoj, Bosni, Mađarskoj i Rumuniji. Preko tih firmi se vrši izvoz za Europsku uniju. Solarne panele smo ugradili radi neophodnosti smanjenja emisije ugljen dioksida, pošto Europska unija najavljuje takse za proizvođače. Tako da saradnja sa Energizom je došla sasvim spontano, bila je prirodna, vrlo profesionalna i vrlo direktna. Tako da sve što smo se dogovarali je bilo ispunjeno onako kako smo se dogovorili i rešenje, realizacija projekta je bila vrlo efikasna. Nadam se zadovoljstvo obeju strane.